Unong Sharai, Hapreng Jingkala Jungapor, Iwe Samuel Lenong Baar Buar, Kidukot Lingkong Baar, Udebit Tia Namar Kata, Ulaling no Nangta, Baula Petno, Shakakrem Adulam, Tia Bakim Menju, Barbaro Kayim Ukpaju, Kilayos Nyau Yagata, Kilay Hiarno Shatu Shau Baru Wewe Baro Ubahaga Jinjar Baru Wewe Baro Ubadabram Baru Wewe Baro Ubalak Tang Lakamansim Kilay Lumlang Shau Tiulalong Urangba Halor Jonki Tie Kiladon Hangtalem Baru Kumba Sauspa Kirangba Tang Kirangba Sauspa Kibalawan Bod Yau Debet Shakanika Krem Adulam Menbau Debet Ula Pediap Nakhmad Yung Simson Kakitab Nagong Yung Samuel Langit Degi Babuani Bau Nongko Yakanika Kitab Banengkong Barbaaru Uday Samuel Bat langit balakan thobru yake jingtho jong prophet Nathan bat jong uai pat nongi thulupau ga hakanika thob joge kitab panagong Samuel kitab Baar Samuel bakanika kitab panagong Samuel berbaar kahap lang haga thob jong kita ki jingpia ka Bible kum ki historical books ki kitab jietho Khana pateng ke history Siong ke janati ke Jabri Israel Barhakani ke jitu khana ke history Kadon ke jingkala Nakada ke jing sinshar blay Theocracy Ki khun Israel ke lali pans iem Baki kwano Ia ke monarki ke sinshar iem Omsho ia ke sinshar blay Baka sur jiki patba kala sawajam Kalapoi show blay, kalapoi sikishkor show Samuel, baru blay wong Samuel, mendai bakila kentat yeme Samuel kila kentat yang abal nong siam, ai ke jingkwa jangki, watla kata, yatho ikarukom junus siam, uban sesensyar, ulong kumno, lada pinpuli ya kata, ke jing batai ke description juga monarki, kasensyar siam. Pinshem Yakinong sensyara ke persai Menta Kidon yakin ke jinglong Salipuli kita berong Samuel Lenong ke bapra Naka monarki Kasensyar siam Kakha ke demokrasi Kasensyar padba Naka sensyar padba Kakha syusyu sekali kerukam sensyar Kasensyar donbor Laji edu padba Kinong sensyar kipinan kam bakarai ke bor Kawan ke disisya don bor, bahkan nangya kipor ke sinsyar khadar mereka ke persai kala, kala, kemau ye keren ni ke subjek, unong syarai hapreng ki jingkala juga por, sim soal, urus im meningkong, berhadir ke jing kentak no cuma belai usim soal, ubelai ulapha yu Samuel bon pendat ye kereng degom kriang bernet, sesenang Bethlehem, banwat na pringki khonu Jesse ban pen sles em yo way na pringki khonu Jesse baru blay wang ngala shemu debe du brio bukum ke dono jana uban le kamon ke janga bangala shimno yu na ke jinker ki langbrot ngani thui pia ke jinshisha kadan ko ke jad haga jad bin riu Israel kabere ka promising tribe ka jad ka badon ya ka laway ka bau blay ula pick up ula jie de ke jad kata ke jad Ephraim handai ke jad Ephraim ke badai nakasingkai Joseph kala kentat ban pendap ya ke mandate ke simpen khamti kam ke jong belai hakane ke jad Ephraim ya kene bin Shem ke kita Jerusalem yung prar khot khandai bagar khot ke ba Henry Pinyo ula kentat ya ke yang janu Joseph barum Shem jid shu ke jad Ephraim Henry ula jid ya ke jad Judah Yau lom sayon ubaula iet
Baulah teye lagi juga kentang kumulum jerong. Kum ka khendau kum la penskem junam. Ula jiru yau David usyakri jongu. Baulah shimyu nak jingkian langbrot. Baun syarai yau pailang jongu trai. Nadu ka karta kabrang khanyu snebrata. Lapan selesi yau David hak jeseng keberit. Kam day ka jeseng convention. Kam day ka jeseng assembly. Kam day ka jeseng he. Handai lapan selesi Haga jeseng keberit, hayi hasnong, ke jeseng kebambei ikom setia bagai ke ordination service. Handai kata ke segila penselek you David, baru masih menghorjong belai, ulawan jor how David nadu kata ke por. Ngan itu ibi, kibrio bala khat do utrai ke penselek ke benengkong lagi penselek aja utrai. Penselek utrai kalau benda ke jeseng doai bidan arlo laingot. Kalau abang dia kerja sengir, dalam penselek utrai kalau awan kerja berselek, kelayak ban syakri, kalau leadership, kinong yalam, kabalang ki itu, ya ke anointing kepada Nabi. Kalau utrai ada penselek lupa haswa, hak kerja seng kebang dan bering video mana-mana. Hari utrai pada khad ulah penselek, hak kerja seng dan syong, usul, Henry. Hagazin syakri kumus'im David ulah syara yu pailang jung utrai ukpa ulah pha yu David banai jingo eke jinglong jiman jike himmen jungu sekabaran thman daulet David ulah aitino eke kenun lang berat ju kabo ap hawai pa unang ablang berat under shepherd ubah po ju bola train ban ablang berat aiti ul mai Wang pek na may kilang rot na marba, ipai nga ba na jingo ay gihimmen. Apapidon, piginong tray siya kribidor ka jingkot. Sa ko'y pag-assignment, pinti ka na. Bagito, kibangit, kibapisyaray, kindan hapo ka jingsaray. Amen. Hallelujah. Raise up. Iki shepherd, ki under shepherd hapo siyang pi. Hakapalang gislong mabitray. Namarba hakato juga bapidon pinom ne Islam don gaji khad ke bashaning amen baraba gaji khad bashaning ban ai dino ai gaji kanon hakili ban ki shepherd ki bapila train locally lakalam ki basan ki tekan ki nom train ki lami nagato ke jaga ku David dala poi se kabaran thma we kendo e gawe ke jingko we encounter bu Goliath klempoi berkhat Kakentian encounter kamu kerja kendo kamu kelempoi berkat. Hendak jadi balak sandur lupa ada oblay. Dan kita nak pering cubi hang ne. Oblay orang penkret nampak ke encounter. Kerja kendo kamu pempoi berkat setia. Ndai babu program ke pastor. Ndai babu program ke pastor buat hendak ke encounter kerja cubi kamu oblay un penpoi api. Sekejap kamu dongkam. Amen. Hallelujah. Kibabun kikam kibakrau ke jong boleh, ndai ke jing pendek program, kali ibu boleh penpoi kibal asle, hakal lempung ke badan kami ke syakri, haleluya, udah bendo poi boleh ke kau assignment bangklet, ya ke welfare ke jing long jing himen, handai do poi ne encounter you Goliath, baula shimi ke jing kau, apa yang ke jing persang ban persange ada kibabun, ke himen kiong you i ke jing sarong jome, banu me i ke lang berat. Hari David udah nak ablang berat bakit kali oleh dia IT Hawaii pak nak ablang berat. David mendai bu sarong wan pekai kat sama ayam. Wan pa ukpa. Ban penlengkot David ulah shimi ke jingko ulah ikun yu Goliath ulah penliam yu. Haleluya. Haleluya. Orang biang kari ke profit uat nanti jumno. Ublay ko aban penpoi vi ban propel vi ban yalam vi sekata ke jaka ka ba poi perkhat ndai na marka no daw da ublay ko aban penan kam vi hakata ke jaka pilaban sakno ko ne gondai balai piwan sene balai bide ko ne handai na marbo ublay udan ka assignment na kam dai chongki kne ke jingjok ka bodi bi la jok kalwan ra ka nam ba ka buram ba ka nam ka buram ka ba yo kala play ji khang perman Ia jing syak berngem penyap hausim sol ubala bishni ia kanam baka buram ka David ulayo nado bula pelim yo Goliath
haka ji shakri oblay ando traula penan kam yapi kindon giban bishni giban pihoy u David la bishni la pihoy nu so baru so la shepi yang yo bu David ko gisi usakni ano ya ga khals im chongo u David hayin sim udon uparlok bu it men sim u balayati ajutang baru hayin sim udon ru nong sun selai puli ke kita berkong Samuel hari kan jing job yu Goliath le makhat nyo le no makhat pra khat khandai arpo ge thu iki kini kelai tur ke le nong ge thu ya ka jinja ka bala ja hayin sim aplau yin sim ka bala pelong bo David singan sho bandon hayin sim le ne war hasnong la jong Bethlehem singan sho hadu kamba shipos ne mu David ukalalong nong wir ula pet no na plau yang sim haga jingya sutu jumut bat Jonathan halimu David singan sho ga jingem shalashnong singan sho haying sim singan sho haga lanong bakat khanar khat pra kum tau David ula pet yam baula lat bolowan po ya Samuel sharama ula yethu hau yeki boro kibula le uson lenong arpuei ande kom tau David ula po shano hau Abimelech lingdo ande la po shane manwat Zekari manwat bam bahangi udon yu priu bakerdeng udo unong Edom yo bo so ula thong yu hakayi utra haka tu shisha ki gentle kim dei bandan menta ban jeng ban Shakri khmat utra uso ula thong yu udo unong Edom bahadin bo ni ujibe ula po yu Abimelech ande ula ai jimbam baru pan tiar le om dan hang don takawai lam Goliath wang ai kita takawai lam ru hari tu lara bo do ulira ke report show Saul bau ui bau David uli kendul Abimelech ula ai kawai lam bar mar kum down you Saul pi puri ke Bible ula pha ek perton sipai banai bar ban pelengkot ek story ula peniap ek lingdo jong utrai bu David ula hari ula pet nagari ke jaga bu don wa Abimelech lingdo ula lipoi ju sema khish bu sema khish wi tho yu David uli bala dan bentaban peniap yu Goliath wong di uli ubakir Isa usul peniap de hajar David ke hajar David masin dia jing David kata uli abi yele de uli bele kum tu bang bi uli jau she uli khlebi hanta renta wong ni sebe ke shmewan pian ra bele nu bi ne pe ra shabar ni bi bo David ula im de jing le abi amen sisishan la de bo le abi ula ya wong akerdu bri balamwir piwan khmat junga wan ra balamwir kumno ni wan poi hing chunga hakadle nong bar fuwe di khot bakharsan le nong ar fu agi poi tiu David namar kata nanne David ula petno shakrem adulam kamot ka Zakari u David nanne ula petno sha adulam hakabau don mau barapo ni mau kadon ka krem Zakari ka balabar nyambri bonba tuni pelibanga ke kitab bergong Chronicle kharwele nong kar khot ka bakasan bat laingot anaki lai phongot kirangba akela yar show David how mausiang haka krem adulam baru payopom ki Persia kela shedara haka them refem dono mausiang barapo no mausiang ke krem ka bahe namar kata ulale no nang ta ulale pet shekali ka krem adulam ti haba ki himmen jubat baro kayingu paju kali osnyau ye kata haba ki himmen jongu David ki himmen jo David ki ba bor ki ba don haka kanun sipai jo Saul henry jayu usol ka jishun de shu tangi David ya kayeng jo David kayeng pau David Jesse ki men juru ula bekam usol bodien balwari David bagi men David ru bagayeng ukpaju kali snow ya kata kiru kila petno shatu shabranu David shadulam ningkongnya kiwan Joan David kiri kibahayeng kijongo wewe baro ubahaga jinjinjar wewe baro ubadabram wewe baro bakthang laga mensim
kelai lumlang syau tangkirang ba ke cikeng hane kalong saus pa ngot hamadin kiwan join sa ars pa ngot tangkirang ba hendrus pa o David ula kalalong nang yaham unong syarai ye gani kekenuhun balang ke hendrus pa tangkirang ba kinong syarai pring kicingkela juga por kakela kasani masima kakela ke jinglong jonglus ubala ju khadi dibet bantem ubala ju aikam mikin men kam sipai hari menta kam sim kalau lang persya yaki pak hari bu debe ulah phadiam kiniru kile lek ringkan lang balwa sinu debe udan balkiyo jingte budan ne krema dolam bakile wan ya joan saus pa de kirang ba arian sa ars pa an rius pa tang kirang ba khalempat khenye ki lok jongki ki khon jongki lara total mediki baro kani kekenun balang musyarai David kanum tuna ya kasi hajar David pastor nengkom ya kani ke balang jengki beri ke jinjar ke badapram ke baktan mensim kam syarai kam dai ke kam pendep program bersyukran ke khubor haban syakri ke beri baktan mensim ke badapram ke bahagia jinjar haga jine pasal menini keren kilang kita itu iunong syarai hari menta ngakeren minot bantip ke jinglong ke kenun lang berat jompi pasal pis magari keren apa yang jeli kinong tray yang wadawa jingi ni kibangai ayo ke jingi se kibangai kali ini ke pastoral ministry ban sekri bantip ya ke jinglong kibangai udah bedu syarai ke kenun lang berat kabadabram kabadab ke jing ke jing jar kabakhan mensim kelai lum lang hau balai ke lum lang hau namar garo ke besle hau David kibabun kibu e kapor bau David udan krem dalam kalong lai hadu anriu penai David udan na krem adulam nang nu kiyo bam yo di kum nu ki survive hang ta krem kam dei ke kam kabaso David mendan jinglum jayo handai la besar la syarai yeki benet yeki tikinong go tu David palang utra hakre madulam haleluya haleluya haga cintre kam jung blai ka kham dan kam ndai ka nu ka fon ndai ka nu ka jinget midon we bri jung blai wong be grow plant the tree of faith and the tree of faith will bear fruit Tom yang dia juga jingat, udah juga jingat pun permiso. Haleluya. Tuhan yang baik yang sedang negara kita sang balai busau. Hadi bikelewan kini kipat ba. Saus pa ani krem hadi sang balai busau. Peyang tu heading ke thok kumlo di hajrong. Kasamu David men baula penkelai ke rukom khman Abimelek. Ubala be anoyu men baula be khman Abimelek. Masne ben ke jelebi ulai pek krem. One point kita ki saus pa kani jurai samula ruai hang tu krem kaji ruai ro na kaji bahakor tam jung balai oh David wangan ker khu yau trai halaga sgi kaji ro ju kalonga ke sintor janga barobor kamen sim janga kan leri sa trai kibaloi loi kini osyo ya kata kini kamen to ben khra yau trai lembar nga tungine kenti ulang ya ke kedeng ju khot kini badan lang badu saus bangun alisi ni dia berkerau lang yang try lembarnya Antahang ni krem David waji hikayat khot bakharway uang ali pi kon sengap yang angan hikayat pi ya gaji sepi nya utrai kene gadrai sam san penyoru kene gadrai sam larwai la kampo sene krem peng di jrong gatho ya gaji rang ba jirwai kasamu David kamiktam habola phet yam no sol kata hagata ka krem yo tu isneyanga ablay isneyanga namar kamen sim jonga kari hame kamet kadana krem hane kamen sim jonga kari hame sisa kaina ke jingka ki tham yang jome ngari tatam ki ajano kini ke jingjar ngan kang au blay ba khli tame hau blay ba pendel ya baro na kam jonga kadano jonga ga scam gar khaben yo ablay kadano jonga ga scam ngan ruai ke jiro eme tu pek ku kaburam janga pek ku kanabel guritara ngarungan pek dang step
Ukursi ukhot iketiar put tiar tem juga baura udon. Dang step ban khi ban rwa ya ro ya ublahi. Jurai sam sispa sabu aru. Kira jurai sam bala rwa hene krem adulam. Yang tu jerong pi yang tu hawla dan ke krem. Ngalak ang dala ke tian hau trai. Hane baro lain ni jurai sam pin syam like li keke. Kani ke krem adulam ke kalalong ke priar tawar ke jong David. Amen. Amen. Ke krem jakari ke kalalong ke priar tawar. Haleluya. Haleluya. Ke kalalong ke jakaduai. Om kata kalau ke praise center, ke jaga juga di ruaya royo play, ke kalalong ke training center, ali pergi khot, nani kaya pi, kumdo berpin siap dia ya utrai. Amen. Ke kalalong ke praise center, ke kalalong ke praise center, ke kalalong ke training center. Hakini kilai dan riu benai. Sandur kini ki balaya nama ke jinge ke jinjar ke tinjo. La perang ya ki, la sandur ya ki, la hikai ya ki. Berkiem de jinge. Wong hang tu wangil trau kerta wer ke basyapin yo. Kising samla kin kerdo. Hari ke basyane au trai kinum kerdo ke babah. Amen. Kata ke bu hikai di ben tu krem. Ke manju, ke bahayam kupaju. Ke balawan ringkat baru. Kini ke jaga ke krem adulam. Ke kelalong ke place of transformation. Ke jaga juga jimpin ke ladur. Ikini bersem juga jinjah ke berdapram ke ketang siap. Lapan keladur. Kapalang karibai kerjaka jika beri bersem juga jinjah. Bagian hanta banyo kerjikai banyo kerja dua ilang kerja ruai kerja roh cemani kerjikai ban shitiki ban transform iki bangai nakaburam sekaburam. Amen. Kani kerjaka kekalalong kerjaka juga transformation. Kajimpin keladur kini ki beri bersem juga jinjah lapan keladur lagi. Kani kerjaka kekalalong ke place of resilience. Kaba kibrugia kemen, kilong success, kilaban bounce back, ban yang apa yang jinge, apa yang jing kan mesin kilaban yang, kilaban minanta, kilaban recover, apa yang jinge, kensiale, hamne, nama kini kibru kilayo akejikai, nau David ubla, slay jong ublahi, seng nong rimbiang ni kini, kendana ke position kilaban yang pergi jinge. Nanti ke jaga ambil tak ke jaga juga pengkeladur. Ke jaga juga jingla ban peniang bang ke jaga ru jongga jing penkre. Ke jaga juga jing penkre. Pitip niam dalalong sium David. Kini ken ruspa kirangba. Kibela bod yo David hakat ki snem jongga jing jenjar. Kini ki right hand man jong David. Kini ki captain jong David. Kini ki sipai jong David. Ngimpen rem iki balik puli ke jimpuli pentibet aga kam jong blai hari na syam ki priyo bo pendon kam bau blai ki bala pas nama nakan lawar ding joga jing tinjo. Amen. Ki bala ya nama ka jing tinjo ki bala face ki Goliath mdai ki bala gendo ki doctorate you are training naki handai ki face ki Goliath haki maratma jonga jele jonga jim jongi hagani sakri ki gendo kibri bersong suat. Tetapi nemyo nagi selama ajikai percaya kata kalau praktikal kini kibri berlepas nagi selem sandur kini haga bor gaji berselai aja utrai kinong penyak jayan kin penkha nong penyak jayan udebet ada kan yo sene bertahu lah penyak yo jayan bagi dan Simon ki jayan naga terbor hari Filistia kiratba udan weli uratba utau ratba silang ngene ke simpri akti kadan reuteli silang ngene reuteli silang ngene ke pojat reuteli silang ngene reu udah sek tiba ko ke sen David kata tem kata valley of Rephidim ke valley of giants ke valley of ratba we alami ke kanu sibaban ya khoni ke ratba lapenlem kanangnya kisni ki poru David lanangnya ke karta lasang do bor hagawe ke sini jayu we ratba ulajan yo peniap yo David we sipai peniap yo tau ratba ba nado kata ke sini wong yo David kumne tau orang ba sipai wong David nado menta mangi syong no Jerusalem ki ratba ke berangsa ngene khunno mangi
Song nama me Jerusalem. Nama Yoba ka Libno ka Syarak hari Israel. Kalau dia ke por fiki emerging giant killers. Ban ong no ki pastor rang ba. Ya song nama pisilong. Ngilai nama ke sini jaga berang por kirat ba. Amen. Dan ba amen. Pig pastor rang ba bila yalam ni kata ya song no silong yo ka lib ka Syarak. Tinang perme ke Syarak jaga balang ki jayam ni de khondo mangi ki berang sejanjia ki berang syawar ki berang syabhoi ki berang trei berang samla wat kwa berang trei haga jaga ke besok lain sigi barang tua lain sigi lempong jaga jaga khon ke siale David ulalong ke siam siam ye ki babon ki sipai ki jongo ki nang bor ke jo Namaru di ubala aitilon ubam salia ubam rit ubam tia ulalong dan nong muna ulalong dan nuksa haga jalan tiga jongo unong sharai kinong sharai kinong trei pring kicingkala jo kapor kapor ju David kadang kicingkala haga jing sensyar naga jing sensyar belai ke theokrasi shaga monarchy sensyar siem harinus siem ulalong siem sensyar dan bor ubam salia berle kikam bersyukai hakapo David ulap het nang tuling do usol yo jingtip nang ni udok nang edom ulalek ulap peniap di geling do prabusan wut kirang ba ki baju phong ya ke effort bali ka no ki nok shok shilong ang taru ulap peniap da siti wa lam kirang ba ki kenthei ki khna ki khulung ki berang bun ulap peniap da siti wa lam namar ba kani ka shilong ka ajaka ri eu David mudu ni no sensyar balalong tyrant Sensyar don bor tang menek ke suki su peniap ke lindo jotra nang ta uban ben yaki prio nakan da gajimen to ismet nanda bini puri ke kitab bergom Samuel nado kalong ka praga kenar po khamda mar buai ter uso ula pen khlanya kata gajin tuet eu David ula pen khlanya kata gajin tuet ula lomlo ni gelar jinti baro shadow beranu David shata oleh ban tuet ban kem dan ibu akan kentian cuma ulah increase ya ke surveillance ke jo kajing petro iwe Samuel lenong ba arfulai kadekhat ba arfulai nagar pa dia phi tu khilet kreba batu te scam batu kmi bnia ya ga jaga shongju ya ga jaga ju hakaba usyat bar huai bala yu hangta nabaki yathu hanga bulale sian shikat be David ulale asyang shikat dei lagi. Tu khmi ti namar kata ba tu tibha. Ya kita ke jagari baro ake bauri. Batu wan pa syanga khnang bangan yo le lembat phi. Balarudan hake negari nganwa di ukeleng haki hajar juda baro. Sebab usaula increase ke surveillance. Ban budian ban khwet ban lam yo David shadow don Apring jong bakung kata kapor David, kapor juga cing, kapor juga jenjar. Ulala ban syarai ini kekenhon, ban bersai lagi, ban yalam lenti lagi, haga lenti keman ke jong belai. Nak kau berang ngingi imak ini kesengi ruk kijong apa jong pi benda. Kinong syarai kinong trei, apring kijing kala juga kapor. Kesorkar jong sol, kalalong kesorkar, kebasinsyar don bor. Haka perthai ki mentaru kibor sensyar sorkar kibabun kalong ke sensyar don bor kabla misuse ke power la exploit la pendon kam bakhlai ki bre la khiat ben kidon ki jinja ke perthai ke jinglong chuman ke bagi babun ki bre kim sutho namari ke government la control damano la control ki bre brana kaspa ki penya nak ada kejiman toy joki kabir kapiang joki kaban exploit kaban khnyot ki bedok baso ki beruspa ki nam nasu thotan ki bedok ki basa exploit namar ka system of governance karkom sensyar perthai menta ki pai ba kim so tho ki beruspa ki nam so tho hada ki bedok ki basa kata nengko nak ada balai hane kawan segapoin ke bar nak ada ke tyranny ki basa ban beng ki priyo Kikom sidang sem sidang. Takada balai kadang ke economic hardship.
Kajing kayo kakot dan kadapram dapsya. Dan ke distress seperti beliau. Kajing kajing ketang kajing beliau. Nama ke sistem terekam. Kaknyat ben beliau. Kiko silang silang kibasta. Kiba pro dan BM kibiang. Hendak kiba biit kiba duk kisah khyat kisah oppress. Kecisa banben beliau ke pertai. Wong kami jaga belum besan. Kordiat pergi beri ke beruspa. Kau jaga ulingi ke nebe ke singi ke bakado. Kini ke beri beruspa dan orang besar ke bakalai. Mentah pergi baong agar ke sila ni lasai ni lek sini ke nong ba. Ni siang ada sisnem ni khayi ni orang. Kini ke beri beruspa ke plan ke business kini ke tay. Nanda kalau nong besan wai ke warning. Ti mentah pergi beruspa. Yam linear. Namar kajingan not khop jobi kanwan. Kata kaspa jobi kala podno. Kajengkom jobi kala bam khnian. Ti kata kaksiar baga rupa jobi kala bam kasaran. Ti kata kali sarang kanong kasaki persya ya bi. Barkan bam do ka do jobi kom gading. Kaspa bila kinsau. Kaksiar ka rupa bila don. Kan sabam kasaran bagari kasarang dan sakhi bi hagasi bishar. Ublay wong akhlem kerkhoy bi mabin kinsau spa. Kini aspa kom ne. Kani kala om kala nam kani kaspa jobi. Kalong ka sakhi ka si bishar. Baga spa ka ksiar bi. Kamde ba people spa already. You are blessed to become a channel of blessing to others. Amen. Lala pimlong jingerku. Kan bam kani kasarang. Kaksiar kan sabam sarang kasalong kasakhi hagasi bishar. Pila kinsau ka kinsau ka si ka bakhado. Hakmi ka ka bainong jigirong trei ka ba ode ka lang khajobi. Ya ka bala bat kolom no ma bhi. Siam jaga utho ka context ka jumen shwa. Ka bainong bala kita ba ode ka no ya ka lang khajobi. Labat kolom ma bhi. Kabainong jigirong trei bala trei company jobi. Haka office jongpi, haka department jobi. Labat kolom ma bhi. Kimyo ka tulop ka bari ho. Perdon sibun ke jingyan persya. Jigirong trei kam sarkar ba kimyo ka tulop ba kini banyo. Haniu jaga bula ai ka warning. Wong pila songsuk sarong ni dia ka kendo. Pila impoho pahai. Pila pensenga ige dono jbi ya ka si juga timpanyau. Wang hane nang tahu wong si bangai. Namar kata ki bangai. Ya sya aslam ko pra bangai. Hadu ke jingwan utra. Amen. Ya sya aslam ko pra bangai. Hadu ke jingwan ke utra. Hakmi ulong re wa biu so makor jaga kendo. Batan yo priya muslim syaba khado. Mabhiru ya sya aslam hadu ke jingwan ke utra. Amen. Hallelujah. Sab hanya juga puni ke bisa oppress. Jadi beliau haka sistem terekam ke sini bakhado. Kajing syaat banben, kajing syaat khnyot, kajing syaat leben. Mereka khubur babhai ki beri ke ba lakar khu jong trai. Hangi wan usai woi pat. Udan seujuk wan usai. Beliau asal ke syaat jong ujuk udu de sewoi beliau beruspa. Udu beliau beruspa baru belai. Hari ini ujuk udu balong de jingker khu ke babon. Kaspa abu blay, ukurhuyu ulang gacang juga jingkerhu. Kaji sesaduan boh, kaji syakhiat jigi priyo, kaji nang klan kata kaji butin yagi priyo haga percaya. Baka surveillance yau priyo mdesho daki kamera kari hakamet jong priyo hi, hakamet jong priyo hi. Kapercaya kalanang arban syata, kanang step, kanang bare. Kabagi pergi nom like ki hangpa. Sol lo poru increase ke surveillance wat jintip bantuet sino gidon ki pergi. Sino don David. Uba kakarden der shu doka. Kitin khasi kamon ubala iye. David means beloved ubala iye. Uni David ubala iye ubala wangala shem inu ubala iye jona. Beloved of mind. Da kompriang na pensleyo. Ngala shem na ke jingke langbro jona. David ubaran nega doonut ke babek pasosari mana ila keren nega doonut. Komnogin sarai ke kanun utrai nang nesha prang. Ke jerai sang yu pupra ke dekhot ke banyu po ar. Ula jid u David usyakri ula shim na ke jike lang brot. Naga babut ikin lang kami bala aibun ula walam nega ban sayu Jacob. Upat ba bari Israel ke jiwa ketijo. Kumta ula besar
kat kum ke jing bet ke do anut tu ni ang lang bak na kum tau la besar kat kum ke jing bet ke do anut kani ka kentir ke jing bet ke do anut with integrity of heart ka do anut jong ke integrity ka bolong bet long khoi ha khamaru blay ha khamar ki priyo habari habapa ka do anut ka bet ka do anut ka ba khoi amen Utebet ula syarai, ula syakri, ya ka kenon ke jauh palang jauh terai. Habring ki rai dam, ki sau ke sian, ke hiar ke kiau, ke jinge ke jindida, ulai don ringkan berki, da ka donor ke bambet. Bagaimana ulai alam ni kita ke jing tibet ke keti ke jauh. Skillful hands, ke ba keren ni ke jing start, ke jing tibet, ban syarai ke kenon. Wanada segawai nga punya snow laila nong berkhasan jong Jeremiah nanai fi ki nong ablang berat kibat kat kum gado anu jona kiban besar de gajing tip bat gajing champagne kabaningkong gado anu kabar kiti kibat tebet kibasta kabalai gajing tip bat gajing champagne knowledge and understanding apoi biang sika e gabo on hakikta probab arfunyo arfulai Tumen minot bantir ya ke jinglong ke kenon nang berat jomai. Ke jinghot ke jing utrai ya ke balang ya ke nong tray ke syakri jomai baro hang. Ke masalong ke nong ketkam ke nong tray ke hala ke jong jadi ministry. Yang penkaralong ya ke jaga tray ke jing. Ke balang ke jaga tray ke pastorate ke syakri kum ka krem adulang juga jadi penkaladur ya ke kenon jong utrai. Ke baki beri ke tempat ke badu boar. Kita semji edijar, kilong kita lihat aji kai pergi atiar bah, bagi laban bounce back, kita bayang, bagi dalam ke spirit, bani khon bani yang apa yang kerja kerja banam pediang yang kerja syariam saja, banam aida kerja telur kerja bangdian, Henry kerja kerja masa kerja bagi mi syafran syakmat, haleluya, ban bounce back. Hampai kecing dabram, kecing ketang, kecing ye, kecing jenjat, kini syafran syakman, haleluya, haleluya. Kali kita jaga jeng kare, begini sibon ki sipai jeng utrai, kini sibon ki harvester ki nampak, kini sibon ki evangelist ki revivalist, kiban ki kenyo ke senanggat, kepercayaan ke gospel ke jeng utrai Yesus Kristus. Ublay nakam nak borom ju unterku.